IT ka Bright Boys umko Sports Club syai wei long kami kong Melinda pengrop ya ka yeng bala penshna na ka benta jong I men ha ka laipoi tarik Desember arajar saw hadong umko. Hakini ka si ladon rengkat UMDC lang ka dem light kro irang ba dong umkor I samla Melinda khonglam I kong Melinda pengrop bat kit khot jong ka club. Haka jingkran na irang ba dong ila ong ba haba ipet ya ka imlang sa alang hapo jong ka dong mental lanang I bakala janiyap badu ka jing ya teblem Henry lengba jong ka club menta lah sedang ban yo I biang baka imlang sa alang kala ke im biang pat. Haka ni ka jing alang balengkot la yo ru ban pulie bat penpau ki nong yara babun ki bajudan rengkat lem bat ka club kamtam haka kia ka syon ban tenrong lem ya ka. La IT ban od yo ribon da itrayeng kong Melinda pengrop harengkat ki khon bat ru ban od yo kek kum kadak ka jing ya kemen lang ya ka jing le bha jong ka club. Come to second up was seven. Karena orang masak apa? Sami cakap kayu. Ini pada pun mana lagi? Nakailan ka club ka jongi kalayo pan patsina ya iway na kinosong sinong nakamta jong iway na kinosong sinong jongi bade nakani ka dong kor te ngidan haswa bangin IT ni trayeng yakani kaye tadi ka jing play kani kaye te ngidan ka jing yalang balengkot kata kalong I program sekalong kumne harum nginyo asuka jing keren na I Ramadong te baat kejing keren na iba Melinda khonglam kepala kejing keren na ikong Melinda pengrop bat keba saw kejing keren na iway na members jongga BUSC Bright Boys Umkor Sports Club bat nginyo asuka jing keren na MDC jongi iba rengkat lang indem Này pakai kamet kebasan pakai mungkin poilang ini mungkin play nak yang. Saya aku play ni kau ni aja main sebelum Sherman. Nai MDC ni berdengan kat. Baru tapi BM mana dia. Tanya kan ni nu masuk mau Bright Boy long lah. Ben kam ke balik kan nu masuk kan ni no. Tapi sebelum kada kau way. Kebahamper tam nak berper na baru kau. Tengah long rumah dong mana mana kita badong nanti ala jangan kut ketem ngah. Jadi ana dong mi kena ka jingnya hu. Ka jing hu na kena ka imlang asal em. Di jing la jan yap ka. Jadi aku bilang sebenarnya na Bright Boy. Balik ke kam penjiga. Dang em ko mesti mai mong ya trelang namta ka pha ka men no ka thau. Re ba ye ma te jing bong yam su. Te ko bilang sebenarnya na Bright Boy long balai lam kena kena nanti. Bakal men na si khamat bong ya hikai kena kena sinong mi mo. Mo ya ma kena im lang sa lang Siang nggak tahu ni pedang. Mungkin ini itang hak ikam suba. Kemudian memresto neng pesemami la imbek itang kina kita ikan suba kata ayo bang seminta. Dapat dia kam sinong ngam tahu imlang asalang jimlah jalan ki. Te saya sih yang kublai berboy napi kublai. Baru ikam balik pi kam tam kene kum kata ma belong rumah dong dei kapa nong kum nan. Kajing ikai ke pahiam tam nakalawai jo kita ki. Pradang mi ne mo. Kita tani trying do. Ai ko play ni mo. Mas long ro badong kajimut pen kong tam ya hanga long ka. Balek ngine miyo ing. Man mas long ro badong mami kita kali sing baduk jibi. Tetapi English baduk ye na ka keteng ngine duem ko sinor. Tekpor long lek pinon la ida rasim ka kam kita la ada tep ki. Kejing dia pun mansu lah, tahu lah tahun ini nan ber nyola deh mah. Apa kut? Mi kita kawai kerja komiti sinong, ang ini Bright Boy pandang reming.
Mong ai nang riming na mo sinaying. Do nga kompetisi nong kang na kata. Habang kita dah hok nyok duyok lagi. Tak kemudian si ai nang riming. Tak orang na kelisah na boy. Nama nang sinaying. Tak hadir nata kata kompetisi nong cancel nak bro na kata kabang ai nang riming. Nama lagi boy tu por nu ai kerteng kita mana. Tak hadir nata lakli aji thor boy ai kerteng ki badai ni ne teng ni belamut ni dik. Tadi kita kan ne endala brai boy la sinti ka bang sinana ne ying mi so kerteng ba yo gi baduk. Ta kan lang dap ke jingmen mo nang kong deu e budi ying ni din ta thau brai boy mi so kerteng ba la em gi baduk. Ta kata long la mi nyu mi puma ka. Ta belong ni la em man ta kerteng hakalis ba din debi kalas lis. Te ai ngi no play dan mo ba play kum nang alat ba ai lat nang bandu yo ying. Te yo ga ying. Nyu dai ni wei em mi so aru la ngut trai na dong mi te kene lo ka pa na boy la dong yo lat mo ngot lat lep ni na yo em ni mo ngoi ar em mi trai ha Nyalam song kono nya ini jalan brit kunju ya kini kendram kelenta di MDC buram jungi ni kirang ba dong ambe tip hai ka tek ma benga song ban ai kuble ya pilang paro be don nang di aduh ini kese nang beli jam don ki bom tip dan ki ba tip dan ki yo i hai social media hari ke jingyo jungai ke jingjok hak tu ke jingya kun Mr. Miglea house ne marja kwa di bright boys kala le ye hak ba shnong kadong klem da kan tho hendrai pat hari ke jing sisa ki klem le ye kese dei tang yang om ngam ong e bang kwa ya kata ke burom dan ni kata ke jing le burom shnong ne kadong hendrai kai ke momot bonong kolong ba ka bright boys kala le ke bedaya kolong ban ai ben sip iki babun si kun samla khani kedong ka than go jini ki badan kata ka benta ban pendon burom la ka jong kedong shnong ka than ni baro kowe la kolong ha ka puli ka dang le la kolong ha ka sports na ki wi benta jong ka jinga lenti jong ki kublai shibun bright boys ni su thu ki kam ba ha jong phi ilanang ya chekmat mat kani ka de ga we ki kam ki ba kum ba irang ba dong ni la ong ka de ka ba kham kraw na ki we pat ki ba pilale pat hakabide ba kaniro presiden jong kani seng ba ban la fuan yang nilai awan ban yang kendo pan jingarap nakaliang jong ngam de ubriu badan ba em ndre ke ke banga la ban le tolong mo ba bleu la ku ka ji em ka jong lingba ka jing la ka jong ban mi sakmat ban ya ka be de ba kam ka jam ka jong ne ka ji kendo perlo de kum tang la persang hai bol barit tang ban yadan ban talim kata kalong ban wa jingarap nang ni nang tai tenrai ki boi gom cultural di nakaliang jong ni ka kenhuan ru malap snop be de ba kani benta di makiru kilaya senyang kat buyo di kumta ngilayo ban kiet ye di jing ai berit kam kadak ban ya ban bentalem bat ru kumju batam nakini ga jing kiet kapisangan sa Hanover hai presiden inle ya kabadan kam syai in peniat kata ka som ka jing start ni di ita ide i jing ya banedan bentalem hai ni kani ka bentar kani ka bright boys kala le di kendet syuru badan banong nang ya chaprang nang tre ka kam Aku beli mana punya je kan ai punya lang pat ini lembat di dalam alhamdulillah kan tamai itu ya ke bright boys sport klub lembaga di Islam tempi ngalap long ya ke jumlah rokan thai jong kilap punya ya ka kan ai ke jeng kan yo ram batsa balai na ke jeng sawai aku beli ro ya lembat dong berbeda lembat jong ti yo ya kan ai ke ka lesi pun aku beli si aja Arung amlak lem dai haji songo ka pahalot tam yo play track rat wate ling ba jong u ba betil nanti yangi ba kalong kum ni kumbalong menta mo te hakajuk ka paru amlak lem dai haji ku play ya i MTC jongi juk ri ai ramba dong member dong bat juk ru ye ba wilindar bat ya pi ba ki ba ton lang ta ka klimat bat ngi te ban chu ban rap lang si kenten
Argentina ayeng hane hakating jong ka Bright Boys sport club Purok Away. Haka jing siyahi na kaliang jong ka club nila alum meeting na do usnem arja ka kendai shua ban rake ya ka jing dap le usnem ka club. Bangin le ai na menta ka imlang ka salang om tang ban chuya pen kemen lane ban kesobhai lade ane tang ban chuya si menta tang ha ki jing le kai. Andre haka taka por andang la de long meeting kasami itu ka ini skim baduk bangitip mantamo ye modi banyak hot hata kapor ngila community bakum kani kayeng ba long ni kinong song sinong ru yo iba adi hok banyo ya kayeng nai lani ka jingerap ndre ngila ya up license name ru padio inang community ba hadin south name ru padio tingin ban sesu banya yang banya bombiang sa sisen ya komiti no pagni ya no ban panya tulun nang ni sikamat de hakajo ka paru ka club ay ko play ru ya pi barok kinong kersya kibaya don matalang bangi nadu pasdang adu mata klimat hajing sisa ka komiti jongi kalapoy sa kapakut nadu usnem apuar re nakataw jong COVID-19 mo imban se namar tang sistem bidang yok ban trikam imban se ban continue haduk mata namar kum kinoyalam ni kwa ban pendep kum kadeti bangilasim banton kata ka jingkit kle haduk mense ikwa ban pendep bat nang ni sakamat bidang bun sakiway ibangin ngindang tre kumba pilayos ngo ibabun pilayos ngo maladep aya ka presidential address apor bagi rake ya jingdap le pesan sem klub ni kum ka klub ngin tre porpa ngin kwa rupa kajingya teli kan sedang syuan napo dong napo sino lengkap hakika no paisni baru kumjo kapuram ka bakrao kala chuplay ng burong tao jumi ublari ubla sumar berangkat bangi kumne kumilang mentakasni ay kumne ru ya kinoyalam jangka Bright Boys Sport Club musim kebentak bakrao pulang ini program mentakasni irang badong ada panai kecingkran berkumjo ya Baulenda Konglam ai kecingkran berkumjo presiden ban musni bakten nusukkan mentahi mat kumjo kong trai ini bentam si buruk akhlak ketinggi ikadai kecingkran lang jungi baro agabang ya priang ya Christmas masuk. Bat ni saya orang priang yang semai. Mada kecingkeman ini. Mada kecingkeman yang kalau wei kecungi. Agabang layo lembang WhatsApp 5% dari program yang kasih. Mengalam besok agak program kema yang sudah. Tengah para naklanyok kami kekar sana. Ada yang lapar siang manuan, ada yang lakut no. Mentah kesipan kamu sudah dengan nulis. Aku apa benar kan? Mai kena lang putih. Bada no wasang mi kena bat kena alam sang Bright Boys. Ya sesuatu kita nggak tahu kau katam. Napa tak imlang sal? Badru ngai iya kaman sem jong kejing teli, jong kejing kitli kejing. Ba kena lu kile kalau ban senyang. Nang mentah kebit kebiang lang baro. Marga iya kane kedua. Pidon ni kemensiam juga jenggi. Bat pidon ni kemensiam juga jenggi ijnga. Mo. Ban peni ni kusang babat. Ya ki wei pat ki klok. Segani katahan jenggi brokawai. Gombong mo ketinu blai iya ju pramajan kumai dia. Hilong siya kumta. Maka partai menta ke Ibabun, ilakat na para macam, ilakat mawait tangil na di kat sebegile. Arai pi pat kum ke klop, ayo iya kecing iya kejumpi. Banyak simlem yang kata ke lengkor, banyak tei akai iblang salah. Kinong sok
ngani ka dong chung pi ban ka kermendu baga ne ka men sim ka chung pi kan ne kan sa baru play no ka bat pi ban play ka lat kunti ha ka jingmut pa pha ka chung pi paro nge mga patay ka bangi dei bandan ka men sim jong ka jinget te blan ka jinget kit clean ka jinget rap iway pa kam na ye ban rum ka men sim tang na matay lati mga niyo simet na ni manuspa lati kabangi kung gibreng yung malaman kit na nangiruspa anay ngidan pa ka singkerman ladang ay ya gibiduna arang yarap ya gibidan kam ublay yung saray yarap kalayangi ano por ka jumay kam ngujungi de ngangay ru ka jingdan rakat jong ka darbadong mani rangbadong ibla ay la ya kene ka sport club ban penyo jaga nong remieng ni ko baru pensnai tolong kai ke basona de bateng teng kiji tengku agar pamtekam para samla kimut da kumwei kadar badang pat kamsya dayang ta baga jengmut babha itu kaya latno nak kon samla ke jungi rai sokmen bat bahang ne kadang umko kepa ke boys kelah kalau yola lembaga jinten kat cupi kum kadar badang Badia kasnong penusla, badi irang basnong, belai sumpa ya kanira jaka, saka klub, senayin ya ikong Belinda Pengrop. Ya kubleiru ya i doktor berskembok kongsni balanos nyang, nakapisa, nakapenta, batsna ya kanika yeng. Ya kubleiru ya i doktor Edmond Kongtau, balanos nyang lang nakapisa. Nyai kubleiru ya i komprai riatam ibala nos nyang nakapisa. Nyai kubleiru ya i ba Chesterfield kongsni ibala nos nyang nakapisa. Napenta batsna ya kanika yin. Nyai kubleiru ya i ba Tulistar ibala nos nyang nakidobilat. Bat iba Bestun Majau. Nyai kubleiru ya kaseng HNYM Penusla Circle. Kepala ais ngobha yakidin berpensna berpenenkam akan digayeng. Ai kubleiru ya kaseng KSU Penusla Circle kepala ais ngobha dakatin bersop akan digayeng. Nyai kubleiru ya iba Joffrini Marmanyang ibala pensna ngobha ya ki light kibayadei bat kan digayeng. Nyai kubleiru ya iba Jerome Rangjem tai ba ikot i paluat basa ni hadinieng balais ngobha ya kaum ban pentrai ya kani kayeng. Nyai kubleiru ya ka MLP 37 batch bat ka MLP City kalanos nyang nakapisa. Nyai kubleiru ya ki misteri kata iba Lucas Kongsni iba Michael Kongsni bat iba Kenyars Kem Honglam iba latrei ban penbit penbiang bat ban trei ya kani kayeng bat klem dak plet ru ya ki member jongka Bright Boys lani ki dekot iba layara ban trei ya ki social work da benta kani kayeng klem dak plet ru ya i ba ringkat lang lendem kata MDC Badan Berom Jongi di balano senyang kat kendai ban katin syaka Bright Boys ban ai syaki badan kam sisa ya kajing yarap tang kini kublai sibun nak Pagong biru rompak tepat sendiri rombak masih haban wanlang maru sepo bangin yo banyaot yo oke kung kadak kajin menang mentaka singi
Say. Kembang dia. Kembang dah kan. Bang, ya kan, tok tok tok.